Sport Robertinho undi yitwa Roberto Goncalves Oliveira de Carmo bakabihina Robertinho uko bitwaye mu mikino 20 ishize niho batoje imikino yose nabigeze ugira suspension bose batoje imikino 20 aya makipe ekipe ya Rayon Sport yanganyije imikino ariko ndabona umuntu wakoze comparison arabicuritse nibyo Rayon Sport yanganyije imikino 3 4 ni ine reka Rayon Sport yanganyije imikino 4 yanganyije n'amagaju kabiri inganya na gasogi inganya na marine imikino mbi ya Paris ahubwo ni 6 ni 6 nibyo urumva n'imikino 7 ahubwo tuyibare neza Rayon Sport yanganyije n'amagaju inshuro 2 anganya na APR inshuro 2 n'imikino 4 banganyije sibyo abanganya na marine ne ya mbere banganya na gasogi ejo bundi iyo ni imikino 7 nyine ni 6 banganya na gasogi umukino banganyije nta wundi ekipe ya APR yanganyije imikino 5 ibiri ya Rayon Sport banganyije na Etincelle bagitangira champion Rutsiro baranganyije hano Kigali Rutsiro baranganyije ekipe ya APR yatsinze imikino 12 Rayon Sport itsinda imikino 12 banganya imikino batsinze difference iri ku mikino batsinzwe niyo banganyije kuko APR yatsinzwe imikino 3 harimo forfait ya forfait ya gorira itsindwa na Mukura inatsindwa n'amagaju nubwo nabonye hari abakunzi ba PFC batemera ko batsinzwe iriya match ya gorira iriya match wayitsinzwe buriya iyo ukoze ikosa muri match iryo ni ikosa baguhera forfait ni ikosa ari guha avantage yo gutsinda match utabimerita sibyo iyo ufashwe rero ubutsinzwe nyine urabyumva mu mikino watsinzwe forfait irabaye kugira ngo babyumve neza njya mbibona nko muri volley uziko nko muri volley iyo bagwaye ikarita y'umuhondo kugira ngo mve ko babikomeye iryo nota barihereza adversaire cyane urumva kwigira ko guhana logique yoroshye biroroshye wowe ugerageje gukora trishori ikosa rigomba gutuma utsinda match utayemerera kuko bahaniwe gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga benshi barenza bemewe sibyo nubango ni ikosa bakoze ryagomba ko avantage yo gutsinda match batabimerita match ya 7 Rayon Sport yanganyije ni Musanze Rayon Sport yanganyije imikino 7 so APR yatsinzwe iyo match ya gorira rwose give up kuri iyo match mwarayitsinze so ibitego binjije Rayon Sport yinjije ibitego 30 APR ni match yanganyije ni match ya police banganyije kimwe kuri kimwe muri phase imikino 5-7 rero fair enough so APR yatsinze ibitego 25 Rayon itsinda ibitego 30 Rayon yarushije APR ibitego 5 ariko iyo umvisha uburyo APR ivuga ko kudatsinda ibitego utekereza ko nta bitego yatsinze ibintu byarakomeye ariko ibitego 25 mikino 20 ibe ntabwo ari ibitego biki muri phase retour ibitego barabizamuye kuva bazaniye ba Omedi na ba Watara ibitego barabizamuye kuri abizi ko basoje phase bamaze gutsinda ibitego 18 ariko mu mikino 5 bamaze gukina yo muri phase retour bamaze gukina ibitego 7 urumva barabizamuye rero mu by'ukuri bigaragara Omedi afitemo 3 Watara afite 3 rakibona ko ikindi gitego urumva ko ibyo 7 byavuye kuri transfer bakoze bazanamo abakinnyi 3 nibo babitsinze bonyine nanone abasesenguzi bavuze cyane ko APR ifite defense nziza ikibazo ari attaque ariko nkubwiye ko APR injijwe ibitego 12 mu mikino 20 ntabwo ari record ya defense ihambaye cyane kuko Rayon Sport injijwe ibitego 10 gusa urumva ngo defense ya Rayon Sport niza kurusha APR ibyo 12 babarimo na 3 bya forfait nibyo bizamura uwo mubaza ariko umva ko uvanyemo 3 byakaba ari 9 exactly ntabwo byakaba ari yo defense nziza so kwizigi abatoza bombi harimo intwari ufatwa nk'umutoza mwiza ukorera muri mucyo twita adversity muri conditions zimugoye ariko akabatoza equipe neza yitwa Robertinho nundi equipe ye itemera muri iki gihe yuvuze ushaka kuvuga ubwiza bwa Darikonovic hari abantu benshi muri APR mu bishwanira bivuga ngo APR yacu ni nziza ifite abakinnyi beza ariko umutoza ni mubi nuko uko tugira twakabe twaramwirukanye umutoza urushwa amanota 2 kuri stage ya championnat arushwa n'umukeba ashobora gufata umwanya wa mbere anytime ntabwo nekereza ko
ububi atwererwa buri ku rwego babivuga hashize imibare. Iyi ntabwo ari imvugo y'uyu mwaka kuko uruvanyeho Robertinho umurusha utuntu nabwo tubonye ko ari duke nk'imikino batsinze barayinganya Anthony Guillaume ariko naho ndi mutoza mu Rwanda n'umwe wegereye imibare ya Darkonovic ngira ngo ko ashobora kumukabiriza cyane. APR Football Club ntabwo ari imvugo y'uyu mwaka, ni imvugo yabanje ku bwa Thierry Froger kubera ko n'ubundi nawe bamunengaga ko akina umupira mubi, ariko nkanabijyanisha kuri expectations, ibyo abafana n'abakunzi ba APR babiteze ku mutoza bafite nyuma y'uko APR ivuye kuri politike yo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda ikazana abanyamahanga. Nuvuga ngo abafana n'abakunzi ba APR Football Club bose bari biteze ko bazabona abatoza abakinnyi b'abahanga b'abanyamahanga baguze bafite profile zisa nkaho ari nziza, bakabereka umukino ushimishije, bakazajya batsinda match hatarimo souffrance cyangwa hatarimo kugorwa cyane, hatarimo umukino batsinda hamana, hatarimo umukino batsinda ubona byabagoye cyane. Nuvuga ngo abakunzi ba APR Football Club kuri Thierry Froger na Darkonovic sinekereza ko babanenze cyane ko atari abatoza beza, kuko Thierry Froger yirukanywe yatwaye igikombe cya shampiyona adatsinzwe umukino. Abakunzi ba APR Football Club bagize icyo bita kwitega ibitangaza nyuma y'uko politiki y'abanyarwanda ihindutse bakemererwa kuzana abanyamahanga, biteze ibitangaza mu batoza, barangije bahura n'abatoza badakina umukino usukuye. Ndimo ndareba imibare, hari igitekerezo nagize ndasesengura nk'umuntu mukuru, nsanga kesi ya PRFC, ikibazo cya PRFC n'abatoza bayo gishobora kuba kibeshwaho atari ko kimeze. Nanjye naho guhereza kesi study. Hari abakinnyi ba PRFC muri iki bavuga ko itojwe nabi, tuzi ko ari beza kandi bagaragaza ubwiza bwabo. Nige na Clement ntigeze aba mubi kubera ko afite umutoza runaka. Ni mwiza ku bwa Dir, ni mwiza ku bwa Froger, ni mwiza ku bwa Darkonovic. Turi kumwe cyane. Claude kuva yafata iriya gatatu arya yifashe nyuma ya igenda rya Mangwe. Ni mwiza ku batoza bose kandi agenda azamura urwego uko iminsi igenda yicuma. Ruboneka ntigeze amubi kubera umutoza. Ubwiza bwe n'igihe derby yagoranye avugwa muri babiri beza bagaragaye muri match. So ese APRFC ntiyaba igurirwa abakinnyi batari beza, hakaba ikibazo cyo gutwerera ikibazo imikinire ya APR bakabitwerera umutoza ko look APRFC abakinnyi bivugwa ko bagurwa byavugwa ko ari bitangaza cyane. Richmond Lamptey yavuye muri Ghana, Dauda yavuye muri Ghana, Amadusi yavuye muri Mauritania, sibyo? Dore ka tuvuge nabaguzwe mu mpeshyi, sibyo? Ubwo abo nabaguzwe mu mpeshyi, Lamine Ba yavuye muri Mali, cya kubaguzwe mu kwa mbere, Ouattara yavuye muri Algeria, ukongera Kiwanuka na Omedi bavuye muri Uganda. Kwizigi muri yo Ghana APR yavanyeyo Lamptey mu kurivanayo ikorayo Abdul Jalil na Boateng Mensa. Boateng Mensa ni mwiza kurusha abarutayizamu ba PRFC bose kubera ko afite ibitego bye bitandatu. Bambwira ko yaguzwe ibihumbi bitarenze $15 cyane. Iyo ni shampiyona imwe yarimo Boateng Mensa irimo na Lamptey, kandi bamuguze mu ikipe nini utagira ngo wenda bamuvanye mu ikipe n'importe, bamuvanye mu ikipe ya Dreams FC yarivuye muri kimwe cya kabiri cya CAF Confederation Cup. Iyo ni nayo shampiyona yavuyemo uwitwa Richmond Lamptey aguzwe amafaranga menshi cyane, ibihumbi bikaba ndumva birenga ngo n'ijana by'amadolari cyane. Ni case study imwe mfashe kuri abakinnyi babiri muri shampiyona barimo. Nta rwego ruhambaye umwe yararusha undi, ni nkuko nk'uyu munsi ubona umuwinga witwa Haji ukabona n'undi witwa Habimana Yves, sibyo? Nibyo kuba umukinnyi umwe muri abo bakinnyi babiri muri shampiyona imwe bari ku rwego rujya kungana, umwe yagurwa ibihumbi $100, undi akagurwa $15 bagera muri shampiyona bagiyemo bagahuriramo ukabona urwego rwabo biracyari bya bindi.
ntekereza ko bashobora kuba ari ikintu cy'uko abakunzi ba PFC basaba abakinnyi batekereza ko bafite abakinnyi bahambaye cyane atari ko bimeze byose bakabitwarira umutoza. Ikindi nakubwira kwizika aka kanya umukinnyi mwiza wa Peri ni Clement. Yego. Hari ikipe muri Uganda kwifuza Clement kajyayo akabyemera. Oya nawe yabyemera. Hari ikipe muri Uganda Clement yakwifuza Clement kajyayo. Hari ikipe muri Mauritania. Yego. Yajyamo. Clement yajyamo. Clement urwego rw'uyu munsi ni ukurushakira muri za Wydad, za Mamelodi, za Orlando Pirates, ariko zihemba cyane. Yego nko muri za Arabia Saudite mu cyiciro cya kabiri cyangwa se ni Burayi. Uriya yajya muri Norvege akajya mu cyiciro cya mbere, sibyo? None twasanga abakinnyi beza bari muri shampiyona ahubwo amugani nko muri APRF ari abanyarwanda ko tubonye nkaruboneka ntabwo yajya muri shampiyona ya Ghana cyane. Rero ntabwo yabye ashaka kuba atari mwiza pe. Hari amakipe menshi adafite abatoza beza hano ku isi turayazi, ariko ntabwo bita bituma umukinnyi adropinga cyane cyangwa se adatanga umusaruro. Hari igihe ushaka kuba ufite umutoza mubi ariko wowe ku giti cyawe ugakina ibyawe byiza. Urugero ko Clement ari mwiza nubwo bavuga umutoza ashaka kukubwira wowe Byiringiro Jean Gilbert atuza gukina udefanda cyane. Niyo twagaragaga n'umuntu umwe wakinnye muri APR tumubaza tuti ko wakinaga hariya n'ubundi kuki abana batazamuka cyane, akavuga ati umutoza ashaka kubuza kuzamuka n'ibyo pe, akavuga ngo uze gutanga support cyane muri defense, ariko wowe ibyo yakubujije ukazamuka ugatanga santere 3 mu 5 bagatsinamo igitego, icyo umutoza ntabwo yakureba nabi. Uvuga ngo nkawe nk'umukinnyi umutoza kubwira ibintu ariko ushyiramo na jijoma yawe ukavuga ati ko menyere gukina muri mediane ya batatu, bivuga ko nimero 8 abagomba kuzamura imipira akayishyira muri attaque. Umutoza nubwo yabimbujije reka mbikore nibitanga umusaruro se arabyanga. Umukinnyi mukuru amenye icyo gukora umukinnyi w'umuhanga. Uvuga ngo urwego rw'abakinnyi narwo rw'abakinnyi bashaka kugenda ku bitekerezo by'umutoza wenda bitari byo rimwe na rimwe, urwego rwabo narwo urarubona. Nuvuga ngo ntabwo ari abakinnyi bakuru bo bifatira icyemezo bijyanye na jijoma yabo uburyo basanzwe bakina banabihuza n'ibyo umutoza, kuko umutoza niwe kina defanda cyane, uwe kina wataka nabo nase nimutsinda arabigira ikibazo. Urwego rw'abakinnyi niba ruboneka atakwemera kujya muri shampiyona ya Ghana ari ukajya kuvanayo umukinnyi utekereza ko ari mwiza kurusha ruboneka. Sobanura icyo kintu, ruboneka ntiyajya muri shampiyona ya Ghana kuko iri hasi yizo yakwifuza, ariko uvanye umukinnyi muri shampiyona ya Ghana utekereza ko agomba kuba mwiza kurusha ruboneka. Ngewe icyo sobanura ni urwego ruhambaye cyane. Ngewe ndafata umuntu bita Darkonovic n'umutoza muhanje Thierry Froge mbite abaseleksioneri, ntabwo mbita abatoza ba club. Kubera iki? Ibero unyumve neza. APR ya kugura abakinnyi b'abanyamahanga yavuze ko izajya igura abakinnyi byibuza bakora babona caps muri equipe nationale. Yes, iyo ari polisi ya APR mu myaka kuva yasubira kuri polisi y'abanyamahanga. Abakinnyi bari munsi y'imyaka 25 kandi bahamagara muri equipe y'igihugu. Ibyo byavuzwe na ex chairman yarabivuze mbere kugira ngo bisobanure ngewe ko ndimo ndahamya ko abatoza bagize batari beza. Abakinnyi baguze muri APR Football Club bose ntago bari flop. Ndagusobanurira impamvu. Uyu Richmond Lamptey tutarabona kina n'iminota 15 yavuye muri Asante Kotoko. Asante Kotoko na APR nimuzishyire kuri balance murambwira ikipe ikomeye. Aramuhuye ni Kotoko avuye muri Asante Kotoko ariko ntiyakinaga, yaramaze iminsi yaravunitse. Ngo arakeneye umuntu umuzamura urwego. Niyo mpamvu njye nakubwiye ngo abatoza ndabita abaseleksioneri ni nk'umutoza ikipe y'igihugu nukuza akabapanga mu kibuga. Ariko niwe uvuze kuri polisi y'abakinnyi muri ikipe ndimo ndasobanura neza rero muri uburyo. Richmond Lamptey ni umukinnyi wa ekipe ya Asante Kotoko wanahamagaye wabonye call up imwe muri ekipe ya Ghana imwe bigukangira none. Yego, abakinnyi tuzi nk'hano mu Rwanda bagiye babona call up zirenze imwe kandi ugasanga urwego rwagiye hasi. Ndavuga ni Martin Fabrice ntiyamugaye muri ekipe y'igihugu cyane. Exactly. Urumva ari ku rwego rwiza, ari heza uko call up irabeshya kwizigira. Arimo nabyo call up irabeshya. Iyo call up yarayibonye. Richmond Lamptey ku myaka ya 27 yakinaga mu ikipe ya Asante Kotoko. Tujye ku mukinnyi umwaka ushize utarigeze ukoreshwa akajya akagurishwa. Mubwira uburyo APR yagiye ihura n'abatoza nabo batareze. Bemora Pamasongo yakinnye we yakinnye n'amatsinda yabaye n'umukinnyi mwiza yahamagara muri equipe ya Cameroon. Koto Sport de Garoua hamagara muri equipe ya Cameroon. Ndakubwira umukinnyi Benjamin Banga
Charles yari umudefanseri mwiza impeccable ariko ntabwo yakinaga. ariko wowe hajemo inzigo y'umutoza umwe Thierry Froge nyine n'abatoza muri murabyumva, ni abatoza muri rusange. Ndimo ndagusobanura nyine ko abatoza batabaye beza. Ushobora kunsobanurira uburyo Pichu yaguzwe, hari igihe twavuga ngo umukinnyi banamukuye hanze y'u Rwanda tutamwizeye, tutanamwibonera. yari muri shampiyona, muri shampiyona yo mu Rwanda ya Kiyovu Sport yagomba gutwara igikombe cya shampiyona, uburyo yakibuze ntabwo nsubira muri izo histoire. baramurekura ajya muri APR, bihindutse barongera agezemo umutoza yanga kumukinisha, asubira inyuma barongera baramugarura. Uyu munsi ni umusitata. Ruvuga ngo APR habayemo uruhurirane, mvuga ngo ni ibintu bibiri. Hari uruhurirane rwo kuba bafite abatoza batari beza. Impamvu abatoza atari beza nuko nta mukinnyi n'umwe bazamuriye urwego. Abo urimo urambwira bose ari Clement, ntabwo ushobora kumbwira travail ya Darkonovic kuri Clement. Exactly. Nicyo navugaga nabone. Ariko abatoza bashobora kuba atari beza, ariko n'abakinnyi abeza cyane baguma kuba ari beza, n'abatoza batabeza. Yego, Clement yagumye ari mwiza. Icyo rero duhurizaho ni kimwe, urwego rw'abakinnyi. Scouting team ya APR Football Club n'uburyo igura abakinnyi ntabwo binoze, si byiza. Uburyo njyewe iyi ngingo nari mizi ko turi buyiganireho, ndimo ndafunga inkweto zanjye mu rugo nje mu kazi, nategereje ndavuga nti kubera ko amakipe yacu nta direction technique agira. Manchester United irimo kubwira ngo director technique bita Jason Wilcox ni uzagena uburyo bw'imikinire, umutoza ageza yiyadapta. Nta direction technique, nyine nta bantu bashinzwe. Arsenal iri kumuvana muri Atletico Madrid kugira ngo aze gukora iri projet. Yego, muri projet. Umwango mu Rwanda uzanye umukinnyi baramwakira, ndaza niba nshoboye kuganira na chairman akanyikundira, umugeri iruhande.